Ramai saja penonton. Ribuan penonton. Onyang ibu-ibu kan. Nawakan titiang pergina saking selat nih. Selat Purdesa. Kalau demen hati masih ngayang. Aku mau payas ini serem boleh banjar. Aksara ang ong mang di dhuwur mepayas ya angin-anginan di tengah mepayas ongkep beten cek mangsit boang seruning di siang majang ring made dualen mangda rau ring puaragan santuk lawar durung kadonan weh cang ngigel malu necing ngigel nih cang adong lawar mapet. Balik bisana turun ning tiang majang ring made tualen mangnorau ring puaragan sanduk lawa durung kadonan. Aduh rambang panggil tengah li. Aingge titiang anu dumun niki sedurunge ngelanturang ngiring sarang-sarang aturang pangastung kare. Ibu-ibu sane nyangkol panak kenang dumun panake. Puneng rangkol. Bapak-bapak ane ini ampun enggak sekali dumun. Ngiring sarang-sarang dumun. Swastiastu. Ada sing nama saut nih. Mangin ngelatih nih yang gini-gini demon berarti. Enan beman nguluk-nguluk sing gani kan. Ini perkenalkan nama titiang Made Tualen kan nggih. Tiang nika tualen artine tuare lengah gitu. Artinya tiang nak entak niki boyo lengah-lengahan. Biar tiang apa semaga niki. Anggen menjek dal mangsing seduk bahasa. Walain tunangan tiangnya enak len artinya tualen ke tualen itu artinya tua belian sayangan tiang sing ada konene len. Ya tuh. Bang ini baru teman tadi. Ramai saja ini sing masuk nih bermani. Libur. Wih semangat saja mau balik. So dua lupa ajak daso di sini. Bang Ado masih bakal masuk. Ini bisa nyawab man bisa kena. Segala apa ya tekan ini. Kang Wang masih Kang Wang.